Okay, ndumva bitoroshe. Hariho amakuru nagerageje kubaza mu baturage hano, babaza nyine uburyo bimeze, noneho baza kugera kuri ico kintu nyine, baravuga yuko mwagerageje kuba contacta ngo muhuze, nyine bababwira gutyo, harabagiye bambwira ko bababwiye gutyo, ndetse ngo baranavuga ati no, twebwe nta bumwe dukeneye, mugende mukora ukwanyu natwe dukora ukwacu. Ibyo bintu byabayeho cyabuze ni namagajambo y'abantu. Abantu bafite ico bamarira ubwoko ni abantu batoya cyangwa se n'abasore. So nukugira ngo ndakuramukije cyane wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Twebwe turi One Africa TV, kuri mikro ni Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Ndacari muri Edmonton muri Canada. Hano ngiriwe amahirwe yo kubana n'umuntu ukomeye cyane, ni umuyobozi utoroshe. Reka musabe atangire hatubwira uko ameze. Mumeze mute hano Edmonton? Turakomeye cyane. Hanyuma ngaho ibwira abakunzi ba One Africa TV. Amazina yanjye nitwa Solange. Solange cyangwa se Solange Nyantabara. Ntuye Edmonton. Ndo mu mama ndubatse, mfite umwana umwe w'umukobwa. Murakoze. Asante. Hanyuma kutatubwiye yuko uri umuyobozi. Ndagira ngo ari wabivuze. Niyo mpamvu ntasubiye kubisubiramo. Nije umuyobozi president wa BCC hano Edmonton. Buriya BCC bisiguye iki? Ni Banyamulenge Community Center. Banyamulenge Community Center. Ni Banyamulenge Community Center, ariko kugira ngo ibe specific dukunze kuvuga ngo ni Banyamulenge Community Center of Edmonton. Okay. So nukuvuga ngo rero mubarizwa muri Edmonton gusa. Ego. Tugiye muri BC ntabwo twabona BCC. Oya ntabwo bishoboka. Okay. Hanyuma muri umuryango ukora gute, cyabuze wemewe n'amategeko se, mufite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri Canada bimwe ariko hano muri Edmonton? Ego dufite ibyangombwa bya BCC kandi bimaze igihe. Ibyangombwa bya BCC babibonye mu 2009. So no kuvuga manda zose zagiye zihinduka, tugenda gusa duchanging aba leaders, ariko ibyangombwa turabigira kuva 2009. Murakoze. Asante sana. Bo uwo niwe mutumirwa wacu kuri none tugiye kuganira. Turaza kuba tuganira byinshi bitandukanye hano muri Canada, by'umwihariko kuri communauté y'abanyamurenge batuye hano muri Canada, ariko kandi turaza kugenda turaganira ku bintu bigiye bitandukanye, tubikoraho bijanye n'ubwoko bwacu, twumva ibitekerezo byiwe nk'umuyobozi ku bintu bigiye bitandukanye. Hanyuma mbere yuko tuza kwinjira aho ngaho, reka mbanze ngusubizeho inyuma buke, kuko ndabikunda kugira ngo abantu nubaganirira babe bakuzi neza, kandi kugira ngo usobanukirwe umuntu nuko umenya aho yaciye. Mwavukiye he? Nje navukiye muri Congo. Urebye aho navukiye bwite na ahantu ntago mpazi, naharahavukiye mpava nkiri mutoya. Na ahantu hitwa ngo ni mu Masoro. Ubwo mvuze mu Masoro abantu barahumva no muhana w'Abega. Ariko nahavuye nkiri muto cyane. Duhita tuja i Bukavu. Naho nahavuye mfite nk'imyaka 8-9, mpunzi intambara 2004. Mbese childhood cyangwa se adulthood yanje yose nayibayemo mu Bugande na hano muri Canada. Murakoze. Mwageze hano muri Canada giheke? Twageze hano mu ntangiriro y'umwaka wa 2013, ndakeka mu kwezi kwa 4 cyangwa kwa 5. Yego. I Buganda ubuzima bwari bumeze bute? Ndatekereza ko ubuzima bwo mu Bugande experience nagiriye mu Bugande nahabone ubuzima bwiza paraporo y'ubwo muri Congo. Ico mbivugiraho nuko muri Congo nahabaye ndi umukongomani, ariko igihe cyose nahabaye
nitwaga amazina so which is different mu Bugande narahabaye gusa umaze kwiadapt umenya ikigande wahitaga ufitinga muri society ukaba umugande kimwe n'abandi yego ni ukuvuga ngo uruganda hano warukubita yego hanyuma mumaze kugera hano ubuzima bwakwakiriye gute wabonye igihugu gute bitewe nuko wagitekerezaga uko usanga turi muri Afrika tuvuga ibi bihugu byo hanze ndetse kwiadapta byagenze gute wowe ndibwira kubera ko watuye mu Buganda waruzi Kingereza ndagira ntago byatugoye cyane ntago twari bato kandi ntago twari dukuze cyane kandi ugeranyije wenda twagize amahirwe dukura mu Bugande turanahigira ntago byatugoye pe ntago twagize ikibazo cyo gufata ibise cyangwa se cyo kuja guhaha navuga ko bitatugoye byaratworoheye yego asante sana sinzi umugabo wawe n'umuntu uzwi mu banyamulenge uretse uramuvuga izina cavuze niwe muvuge kugira ngo abadukurikiye babimenye kuko umugabo wawe ni umustar akora itangazamakuru baza kumuvuza wenda byaba ku bantu badukurikiye rero uyu ni umudamu w'umunyamakuru wa Imuhira TV Emas Muhizi ndagira ngo nibyo yego ntabwo mbeshe ntabwo beshe okay numva famille umudamu n'umuyobozi umugabo nawe n'umunyamakuru wakataraboneka numva rero ko bikomeye buri umwana we azaba ikiburi ndagira ngo wenda wamubonye nawe uraza kutubwira icyo wabonye ashoboye kuzakora yego hanyuma kwinjira mu buyobozi mumaze kugera hano bankutubwira uko wasanze community hano hari abantu bangana gute hano muri Edmonton wabaye involved gute muri community noneho tuze utugeze ku buryo waje kuba umuyobozi tugera hano mu 2013 twahasanze abantu bakeya ariko muri abo bantu bakeya twahasanze urumva already bari barakoze akazi gakomeye bandikisha community yari yanditswe muri ico gihe ndakeka ko nta bibazo byinshi by'intambara byari iwacu so ibikorwa byose byakorwaga hano muri community byakorerwa hano mu muhana wacu wa Edmonton 2009 umuryango wa BCC wari umuryango mwiza ati gute kuko twageraga hano bakakwakira bakagusura ndetse mugabo wasangaga buri nyuma y'amezi 6 nimba ntibeshe cyangwa umwaka bakiraga abantu bose baje muri uwo mwaka bakabakira nyine mu muryango wabo wari umuryango mwiza pe ninde wari uyoboye ico gihe sinaba ntago nibuka neza ariko umuntu nakundaga kubona wazaga kutwakira ni Pastor Nelson Mukiza Pastor Nelson Mukiza okay nyuma haje kuba akaduruvayo biba ngombwa yuko umuhana ucikamo ku buryo hano muri Canada ndamutse mvuze wenda umuntu ntanyumve nabi nshobora kuvuga yuko haba nk'imiryango ine kuko biri confuse mu bantu byaje kugenda gute kugira ngo akakavuyo kabe ndibaza ko ndashobora gusobanura uko mzumva bitewe naho mperereye undi muntu yabyumva bitewe naho ari wenda akavuga ko atari ko bimeze ariko mu ncamake icyo nshobora kuvuga nuko byatewe cyane n'ibibazo byabaye iwacu muri Kongo igihe abantu batangiye kuzaza batanga imisanzu abayobozi bari ababisisi ico gihe banenga ahantu ukuntu amafaranga yagendaga kuko amafaranga barayatangaga bakayohereza muri muco twitaga federale hano mbese amafaranga agatangwa hano muri Edmonton par exemple agatangwa na Calgary yamara gutangwa Calgary akoherezwa muri Ottawa no kuvanga amafaranga yose muri Canada barayacollectaga akaja muri Ottawa rero abayobozi bari bahari ico gihe ntago babonaga raporo ihagije yuko nta mafaranga yabo yakoze so barabinenga bakabona ko amafaranga yatanzwe atakoze ico yagombaga gukora nico gihe bavuze ati ibi ntago ari byo ntago abaturage bazatanga amafaranga ngo bareke kubona raporo ihagije ico amafaranga yabo yakoze so bagerageza gupulinga out kugira ngo amafaranga nazo atangirwa muri Edmonton
bonyine bayohereze afashe bamenye ico yakoze kugira ngo bazanire n'abaturage raporo iri clear. Yego. Hariho andi makuru dufite yuko ukuye gusa ko yacishwagaho muri Ottawa muri federale, hari n'uburyo yatumwaga muri Mahoro akabanza kunyuzwa muri Amerika kuri konte y'umuntu, kuko hari n'urwandiko nabonye rw'abantu basinye, abagabo basinye, ndarufite hano, basinya bavuga yuko batazongera kohereza amakuta muri Amerika. Cyavuze ngo bayohereze aje kuri konte prive y'umuntu hariya muri Amerika. Ibyo byo ntabwo wabubiziho? Ayo na makuru numvishije ntabwo nyafitiye gihamya, ariko kandi ikintu tugerageza kwibandaho niyo mpamvu twapolinze out tutabagwa mu buryo buri federal, dukorera hano mu muhana wacu wa Edmonton. Rero kugira ngo ntange comment y'ibintu zo hanze ya Canada ngo muri Amerika, nkuko bivuze narabyumvishije ariko nta gihamya mbifitiye. Murakoze. Okay, asante sana. Ni byiza ubwo nta gihamya bifitiye rwose nta wakuveba, kandi ntabwo twagusaba kugira ngo uvuge ibintu utazi udafitiye gihamya. Ni byiza rwose. Okay, hanyuma dukomeje rero. Ico gihe ibyo byabaye ninde wari umuyobozi? Umuyobozi wari wabise ico gihe yari President Bineza Joseph Bineza. Okay, hanyuma wewe waje gutorwa cyabuze gutambuka kugira ngo uyobore BCC giheke? Hari mu bihumbi 2000 burya ndibukara. Hari muri mu bihumbi 2020 mu kwa kane, mu kwezi kwa kane. Yego. Okay, ubaye umuyobozi nyuma yuko ako kavuyo kabaye bapulinze hano, reka nanone ngusubizeho inyuma bukeya, bamaze kusana bavuga ati ntabwo twemera yuko amakuta yoherezwa muri Ottawa. Akavuyo kabaye kaje kuva miki? Ndatekereza akavuyo kabaye ntago naba kavuyemo ibintu byinshi. Kavuyemo abantu kumva abantu mbese gutandukana, buri muntu wese akajaho yumva hakwiriye hajanye n'imitekerereze yiwe aho agomba gukorera. Umufano naguhereza, hari abantu bamwe bagiyo baravuga ati twebwe amafaranga yacu nubwo twayatanga akazaja muri Ottawa ntaco bitubwiye, turagiye tuzadukomeza dutanga amafaranga aje muri Ottawa. N'abandi basigaye rero baravuga ati no, amafaranga yacu tuzatuyatangira muri Edmonton, yoherezwe direct avuye muri Edmonton. So ndatekereza ko ari izo results zavuyemo. Nukuvuga ngo rero hari abahise bigumura cyabuze bahise bacikamo baragenda batangira ibindi. Na bigumuye baje gutangira, ntago navuga ko bagiye gutangira ibindi, bakeneye gukomezanya mbese niyo nzira bari barafashe yo kuvuga ngo amafaranga yabo azozatangwa federal mbese azaja muri Ottawa. Hanyuma namwe murasigara muguma mukora nka BCC. Yego. Abo bantu baje kwitwa gute rero? Nukuri sinakubesha. Ni hari izina ariko ntago ndizi pe. Kuko ni izina ryabo ni mikorere yabo. Have nothing to do with it. Okay, ndagira ngo hari umutumirwa twakoranye ikiganiro uba muri iyo groupe, ngira ngo yaratubwiye ngo yitwa UCBI. Birashoboka. Nukuvuga ngo nawe iri baze hano barakora. Niko numva. Yego. Okay. Hanyuma hariho mutuality, Abanyamulenge mutuality ubumwe. Hakabaho nico twumva bita ineza. Yego. Ibyo byo bitandukaniye he na BCC ndetse na UCBI? Injewe ico navuga cyane, ndatanga wenda umufano wa mutuality, kuko nagerageje kuvugana wenda n'umuyobozi wa mutuality arabinsobanurira. Nkuko example naguha, mutuality no kuvuga ngo n'abantu bihuje, ntabwo ari kuvuga ngo mutuality iri based hano muri Edmonton. Harashobora kuba hari umuntu wa mutuality uri muri BCC, hakaba n'undi muntu wa mutuality uri Quebec, ariko nuko abantu benshi bo muri mutuality ari abayoboke ba BCC. So no kuvuga ngo imisanzu ya BCC barayitanga, bagatanga niyabo ya mutuality. So no kuvuga ngo mutuality ni ikintu generale, nanje ubu nyine nshimye imikorere yabo ndashobora kuyijoininga mutuality, kandi ndi n'umuyobozi wa BCC. Yego. No kuvuga ngo mutuality ni ikintu federal.
ntago ari mbese ni ikintu rusange gihuza abantu bose mbese bumva imikorere myiza wenda ya mutualite cyangwa se yiyo ineza niko njewe mzumva okay none BCC ibarizwa muri mutualite oya BCC ibarizwa muri Edmonton yego ariko murakorana na mutualite ntago navuga ngo turakorana ahubwo abantu bo muri mutualite benshi bakorera muri BCC okay hanyuma ineza nayo twumva yuko ari federal iyo mukorana gute ntago dukorana yego ntago mukorana nabo ariko hari abantu baba mu neza se baba no muri BCC oya ntago babamo okay nukuvuga ngo ineza ikorana rero n'iyindi UCBI kuko aribo bemeye gukomeza gutanga imisanzu nema ntibeshe rwose niko numva ariko nta gihamya mbifitiye yego okay urumva rero hano muri Canada ni nkaho hari imiryango ine wenda tutabeshanye jewe navuga ko ntago muri Canada cyane ntago naguhereza information ihagije na hano muri Edmonton bavuga ko hari imiryango ibiri ariko se kwitwa umuryango kwitwa umuryango n'umuryango uri registered ukora ibikorwa biri recognized na City of Edmonton ariko rero kuvuga ngo umuntu wese aragiye ngo afunguye umuryango utazwi muri City of Edmonton mbese nukwitera igipindi so nukuvuga ngo nje umuryango nzukorera muri Edmonton uzwi na City of Edmonton ni BCC so abandi nimba bahari barashobora kuhaba ariko sinakubesha uko bakora yego okay no rero nyuma yuko ako kavuyo kose kabaye kandi hariho manda itari yanyu haje kuza ubuyobozi bwanyu niki mwakoze kugira ngo mumarayo macakubiri cyabuze se ako kavuyo kabaye twebwe urebye igihe twatambutse ntago twigeze turinda kuhashira n'ukwezi twaricaye nka komite yari yatowe n'abayoboke ba BCC kuko ibibazo byari byarabaye bahamagaye abagabo uziko muri community yacu bataza basiga abapasiteri inyuma bageze aho biyambaza n'abapasiteri guhuzwa birananirana ariko nyuma twaravuze ubw'inzira yo guhamagara abagabo cyangwa se abapasiteri kugira ngo bahuze abantu byanze reka twe tubyikorere nk'abayobozi bashasha batoye twanze no kuvuga ngo wenda tuje kuri telefone turi komite yose dutora umuntu umwe turamutuma kuko twari twumvishe yuko bariya bagiye bafite nabo umuntu wabo batoye ubahagarariye twaramuvugishije tumugezaho icyifuzo tumubwira ko twifuza ko umuhana wakongera gukorera hamwe pe mbifitiye igihamya mpagazeho baratubwiye ngo ntago bashaka ko duhuza ico nico gisubizo baduhaye kidafite iyindi explanation so natwe turicara turategereza umuntu uramuhamagaye uramubwiye ati niki twokora kugira ngo ikintu cyose twari willing kugikora kugira ngo umuhana usubirane ariko umuntu ukuze akaguhereza igisubizo kivuga ngo ntago ashaka ko ntago tuzosubira guhuza ngo abantu bose bagende bakorera iwabo so gutyo barababwira ngo ntabwo dukeneye ko duhuza cyane ni ikintu dufitiye igihamya n'abantu benshi bazi kandi ibyavuye no muri ibyo biganiro twabigejeje ku bayoboke ba BCC n'abantu benshi ndetse bayoboye barabigaye ariko muzi kibazo abanyamurenge tugira iyo wagagikiye ahantu n'uyuzi ko ari amakosa cyangwa se ari amafuti ndetse gutyo biragoye kuvuga ngo usubire wigarure ahubwo uhagarara kuri ya mafuti nawe ugira ngo ugaruke kwa kuri wahunze ariko nico gisubizo baduhaye abapastori mwiyambazije bo bababwiye bate twe ntago twigeze twiyambaza abapasiteri babiyambaje manda yacu itaraza muri manda twakurikiye ariko ntaco byigeze bikemura kuko twaje hakiri attention yego okay ndumva bitoroshe hariho amakuru nagerageje kubaza mu baturage hano babaza nyine uburyo bimeze noneho baza kugera kuri ico kintu nyine
baravuga yuko mwagerageje kubakontakita ngo muhuze nyine bababwira gutyo, harabagiye bambwira ko bababwiye gutyo, ndetse ngo baranavuga ati no twebwe nta bumwe dukeneye, mugende mukora ukwanyu natwe dukora ukwacu. Ibyo bintu byabayeho cyabuze ni amajambo y'abantu birahari kandi bifite n'igihamya. Yaza kuba ntagifite nta n'impamvu yo kuvuga ntago nari kubivugira hano. Nico gisubizo baduhaye. Yego. Nyuma yo kubona rero ko bigenze gutyo mwakoze iki? Twagize imbaraga nyinshi cyane kandi turakora. Kuko ubumwe nyine bwari bunaniranye, bari babuhakanye. So twahise dukomeza gukora nyine nka BCC. Yego. Hanyuma se urabona yuko hakiri icizere yuko abantu ba hano muri Edmonton bashobora kongera kuzahuza imbaraga bagakorera hamwe? Cyane bizashoboka kuko muri no minsi I think nakomeje kumva abantu benshi banenga social media. Ikibi cha social media nukuza hano ukatakinga umuntu personal. Ariko ikibazo nuko wanyatakinga njewe nka Solange. Ariko unyatakinze mu buryo bwa BCC nta kibazo kirimo. Ubu abantu basigaye akora ibiganiro, abantu benshi bamenye ukuri. Hari n'abantu benshi nzi pe ari aba BCC bagenda bamenya amakosa cyangwa se amafuti dukora, ari n'abariya bakamenya amakosa cyangwa se amafuti bakoze. Pe bakabivuga ariko kugira nyine ngo bazagaruke bikabagora n'icya kintu cy'ikinyamurenge tugira. Babone ngo nasubiyeyo, babone ngo nagarutse. Ariko abantu batangiye kumenya ukuri. Kandi ubwo ukuri batangiye kumenya tuzahuza pe. Yego. Abantu b'abagabo bakuze babandi twita ngo nabagabo mu bwoko bw'abanyamurenge bicara bakaganira bagahana ibitekerezo, ibo bakoze iki kuri ico kintu? Ntaco nabivugaho cyane kuko urebye twe tutaraza mbese tutaratorwa babigiyemo kugira ngo babahuze. Kuko muri abo bantu nyine abacitsemo bagiye n'abasigaye hose harimo abapapa bakuze, abasaza bakuze. Ariko urebye bakoze icyo bashoboye gukora, ariko ntaco byatanze. So sinzi uco kari gitangaza. Umukutano rero wari uri hano ngira ngo mwarawumenye w'abajene wabereye hano. Noneho abajene nyuma yuko habaye gucikamo byagenze gute, bo bisanze hehe? Babaye se bamwe muri ivyo muri ako kaduruvayo cyabuze barateraganwe barateragira baburaho bisanga? Ndatekereza ko udasobanukiwe yarateragiye. Ariko usobanukiwe haraho yakomeje kubarizwa no gutangira imisanzu. Ariko abenshi barateragiye kubera ko wasangaga nk'ibibazo bapfaga ni ibintu zo muri Kongo. Kandi urebye generation yacu abenshi wenda hari bamwe batigeze bagira n'amahirwe yo kumenya muri Kongo, n'abana bavukiye mu buhunzi. Rero kugira ngo wicare umusobanuro umubwire ibintu bya Kongo ngo atanga amafaranga ya Kongo atahaza atarahabaye, akareba naka kavuyo byateye yahitaga yiviramo akaja ku ruhande. So abenshi bari barateragiye. Ariko nkuko wabibonye nyine wabonye ko batangiye kubyuka bitewe n'igikorwa cyari gihari. Iki gikorwa rero mwebwe nk'abayobozi ba BCC mwacakiriye gute? Mwabonye ko ari abajene bagiye kubigumuraho bagatangira ibindi byabo? Hariho n'amatension yabaye bakavuga ngo naba mutualite ngo niki, mwebwe mwabifashe mute? Pe twe twarabishigikiye. Nje navuganye n'abantu benshi ababo babiteguraga. Sinzi nuko narabishigikiye kugeza naho njewe numvaga ntaco nabafasha kubera ko abantu biwacu bagira imyumvire itandukanye. Nabonaga ko wenda nshobora kubijamo physically bakambona bagahita bavuga ati ni byabariya, bigatuma wenda bateza umwuka mubi mu basore. Ariko narabashigikiye ko nshoboye kose. Nazandi nkababwira ati nimba wenda hari n'abashitsi bahari nje nshobora kwimukira mu wanje ndashobora kubimukira. Ariko naho kugira ngo nje hari ya wenda ngo nje muri komite mbijemo abantu babone wenda ko ari bya BCC kandi atari bya yari bya basore rusange muri Canada.
Okay, no kuvuga ngo mwebwe mushigikiye iki gitekerezo cyo kuvuga ngo abajene bakavuga bati bineza ba BCC ba UCBI ba mutualité ba iki ariko at the end of the day uri umusore w'umunyamurenge tubumwe cyane kandi naje muri abo basore naje ndimo none nukuvuga ngo urinze nurangiza mandaga uzabone ku joininga abandi kugira ngo batakubona umugaragaro nono ariko nigitangaza kabisa yego hanyuma rero reka tugane ku kintu kijanye n'umwana w'umukobwa mu bwoko bw'abanyamurenge hariho ikintu cyo kuvuga yuko hari abantu basubiza inyuma abana b'abakobwa ubu ngubu urabona abana b'abakobwa badamu mu bwoko bw'abanyamurenge bifashe bate kuri ubu turabona barimo barinjira mu bintu by'ama leadership barahari bagiye batandukanye bari mu buyobozi nawe ubwawe ubarimo ubona byifashe bite uramutse ugereranije n'imyaka yatambutse wenda twakundaga gukoresha ijambo ngo wenda ngo baraturyamira cyangwa se badusubiza inyuma ariko nje mbona atari byo usanga ari twebwe twisubizaga inyuma example naguhereza wabonye kino gikorwa cyakozwe hano c'abasore urabona abasore baragiteguye bagerageza gushaka abakobwa kugira ngo bafatanye umukobwa wese bikozagaho reka da ariko abasore nyine b'abahungu bageragezaga kubazana ugasanga abakobwa aribo biyigiza inyuma so ntago dushobora kuvuga ko ari abandi bantu batwigiza inyuma cyangwa badusubiza inyuma akenshi nitwe duplayingamo role nini yo kumva ko ngo yaye akenshi dukunze no kumva ko umusore ari umuhungu ukumva ko umukobwa yatoba umusore cyangwa se nubwo ndi umumama ariko ntago ndacafite imyaka y'abasore yo kuvuga ngo joining abasore ariko urebye ubu nyine dutangiye kubyumva so kuvuga ngo urayoboye uri umumama cyangwa se uri umukobwa hariho impinduka nini cyane nubwo umubare cyangwa se percentage kiri ntoya ariko hari changement nini cyane abana b'abakobwa yatangiye kwitabira mu bintu so dutangiye kubona yuko umuntu wese atagomba kuza ngo ikintu cyose avuze tukigendereho so dusigaye nyine du standing up tukavuga ngo no this is not right yego okay kubijanye rero nibikorwa rusange umuntu yapfuye ibintu byo kwibuka ibiki mukorana mute na UCBI hano mu muhana wa Edmonton ico uhereyeho wenda cyo kuvuga ngo umuntu yapfuye imikorere ntago wenda nkunze kubivuga in general ngo abantu ba Edmonton muri BCC dukunze gukora ikintu cyo encouraginga umuntu wese umuyoboke wa BCC ngo agire life insurance so no kuvuga ngo cagihe yabuze umuntu aba afite coverage yes turabanyamurenge kwa kundi no kuvuga ngo tugiye gusurana umuntu tubabarane nawe tumushira ikintu ntago cabura ariko ikintu dukunze ko encouraging umuntu no kugira ngo abafite life insurance yiwe kitabuza ko n'utayifite pe turamufasha hari igihe umuntu ashobora gupfusha atarinjira muri system ngo abashe gusobanukirwa ngo life insurance niki ico gihe dukora uko dushoboye kugira ngo tumufashe muri ico kibazo yagize uburyo dukorana rero mu banyamurenge urabizi iyo umuntu yapfushije ntago tureba ngo uyu nuwaha ngo uyu nuwaheye ico gihe turamufasha nk'umunyamurenge twese turahaguruka pe yego kubijanye n'ikiriyo c'abanyagatumba ntago nabijamo in details ariko umwaka ushize twaragiteguye baritabira so nta kibazo twabigizemo n'uyu mwaka turi kugitegura tuzatanga ubutumire nk'uko twabikoze umwaka ushize kandi ndibaza ko abantu bazitabira so tuzagitegura nka BCC yego okay hanyuma rero twerekeza ku musozo nubuhe butumwa ushobora guhereza abanyamurenge by'umwihariko ku bibazo bigiye bitandukanye ariko reka mbere yuko tubanza tugera ku musozo tukarangiza kuri iki kintu reka tuvuge kuri iki kintu nanone bukeye reka tuvuge ku bibazo biri mu bwoko bw'abanyamurenge en general ubwoko bw'abanyamurenge uko ububona nk'umuntu w'umuyobozi ndetse ukiri umujene ubona ubwoko bw'abanyamurenge buhagaze he
ni hehe ibintu bipfira, ni hehe bikwiriye gushirwamwo imbaraga kugira ngo abanyamurenge barusheho kugenda neza? Ndibaza ko ahantu ibintu bipfira abantu benshi ntago bakigira wenda ubumuntu. Usigaye usanga umuntu ashaka inyungu yo ku giti ciwe. Bitandukanye n'ukuntu twumvaga umunyamurenge kera tukiri bato. Kera bakoraga, nabonaga no kwishura ahantu twigaga ibukavu, twabaga turi abana bakeya, ariko bakora kuri umwe ukabona twese twahagurutse, kandi ntago twari tunasobanukiwe cyane ico gihe ngo umunyamurenge nibeke. Twumvaga turi abakongomani tu, ariko kubera ko twabaga duturanye bakoraga kuri urjumwe, ukumva wo attacking abandi bose bamukozeho. Ikibazo cabaye ubu nyine abantu ntago bakigira ubumwe cyangwa se n'urukundo muri rusange. So umuntu ikibazo kiraba, umuyobozi yaguhamagara ukumva ko wewe wakuramo inyungu zawe nkureba umunyamurenge wese en general. So no kuvuga ngo twagize urukundo rukeya mbese n'ubumwe, ntago tukireba ku umwe, dusigaye tureba gusa ku nyungu zacu. Navuganye n'umuntu runaka, ndakuramo amadolari 1,000, ibisigara biba birabareba abandi. Yego. Urabona future y'abanyamurenge iri hehe? Ni bande ubona yuko bafite kugira ico bamarira ubwoko? Abantu bafite ico bamarira ubwoko ni abantu batoya cyangwa se n'abasore. So no kugira ngo abasore ibiganiro dukomeza kureba cyangwa se no kumva, tubasha kumva ukuri. Tukamenya nyine aho dushobora kubogamira nk'abasore. So no kuvuga ngo ntago umuntu wese azoza gusanga tuvugire mu matwi ngo tubigenderemo. Numva ko impinduka zava muri twe abasore kugira ngo tubashe gusobanukirwa niki koko kiduteza ibibazo mu bwoko bwacu, tutarebye ku nyungu se urabikuramo iki. Yego. Asante sana. Ngaho rero reka nguhereze umwanya ubanze uvuge ikintu wenda naba nibagiye kukubaza kugira ngo nyuma yaho nze kukuha umwanya wo gutanga ubutumwa bwawe bwa nyuma ku banyamurenge bose ndetse n'abajene by'umwihariko. Jewe ndumva wenda kuvuga ngo ntango ubutumwa ku banyamurenge bose. Wa undi yaravuze ngo I'm so young to do that. Abantu bagomba kubikora batarinje. Ariko ikintu nkunze kubwira abantu, I think tugomba kwibanda ku kintu cyo kuvuga ngo dusubire tugarure ubumwe na rwa rukundo twagiraga kera. Kumva ko aho bakoze umunyamurenge wese bitureba, atari kuvuga ngo wewe ngo uruwa hano ngo ubarizwa hano. So sinshaka no kubivuga mu mazina kubera ko igihe cyose tukomeje kubigarura already sigaye mbona n'umuntu usigaye ubanza ikintu bakamavuga ngo ubwo ari cyo banjije ngo niho barizwa. So nukuri ico nasaba abantu cyangwa se abasore sinabantu bakuru, buri abantu bakuru bazukura ariko bakakwirengagiza. Ariko twebwe basore ntago turamenya ukuri dushobora kwirengagiza, turacakeneye information. Ico nasaba abasore no kugira ngo baza bicara bategere, bayungurure cyangwa se bashewurure, bakuremo ikintu gishobora kutwubaka naho kugira ngo bakuremo ikintu kibasha kudutandukanya. Yego. Asante sana. Akandi kantu kamwe banumvusare tuguma kuza ikiganiro cyaryoshe. Akandi kantu kamwe nshobora kukubaza, ubu buzima bugira amasomo menshi, wewe nirihe somo ubu buzima bwakwigishije? Jewe isomo nakuyemo, ntukizere umuntu wari we wese, cyane cyane umuntu uri close yawe. Biragoye kuvuga ngo nizere umuntu. Yego. Abantu babaye babi. Ntabwo abantu babaye babi, ariko ntabwo ari bose. Ariko nyine ntabwo umunyamurenge akiri wa munyamurenge wa kera. Yego. Abantu barahindutse. Abantu barahindutse, bahinduwe n'ibihe. Bahinduwe n'ibihe. Yego. Tugwiriye gusenga uwo mwuka mubi wa Satani. Ntabwo dukeneye amasengesho cyane, ahubwo dukeneye information. Dukwiye kwicara tukaza dutegera ikibazo tugira abanyamurenge, tuzi ko twese tuzi
umugenzi wawe arakubwira ukumva ko wewe uzi kumurusha ntubashe kumutegera. Tugomba kwiga kwicara tugategera. Nubwo ushobora gutekereza ko umuntu ari kuvuga no sense, ariko muri irya no sense hari akantu kamwe ka making a sense uzukuramo. Yego. Madame Presidente wa BCC Solange, turagushimiye ku kiganiro tugiranye. Murakoze cyane. Asante, ndashaka kugusaba akantu turangiza ikiganiro. Ubu ngubu ndi mu gusaba abantu bamfashe kurangiza ikiganiro. Ndaza gukora introduction yo kurangiza ikiganiro. Wowe uramfasha kuvuga ngo ibiganiro byacu ntibiteze gushira. Ciao ciao. Uko gusa ni kuvuga. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira. Ciao ciao. No jewe ndavuga kanyuma ninceceka uhita ugashiraho. Turangiza ikiganiro. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira. Ciao ciao. Murakoze cyane rero abari badukurikiye mu kiganiro cyacu. Narindi kumwe na Madame Solange Nyantabara uyoboye abanyamurenge ba hano muri Edmonton. Nubwo hari ikindi gipe cy'abandi nabo, ariko uyu niwe muyobozi ndetse niwe muryango wari umaze iminsi hano ukora. Turamushimiye rero ku kiganiro ciza tugiranye. Iyi ngiyi yari One Africa TV, kuri mikro yari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Navuga ngo ambasaderi nyine abantu bose bakavugira rimwe ngo umwe rukumbi. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira. Ciao ciao. Asante sana.